najboljeg prijatelja. Ti psića želiš ko ja, najboljeg prijatelja. Ti psića želiš ko ja. Kad si sam i kad trebaš nekog da izmami tvoj smijeh, na putu iz pocket bila već krenuo je do tebe. Taj psić pun ljubavi što uvijek tu je uz tebe noć i dan. Samo zaželi i to je sve, tvoja želja ostvarit će se. Pođi sa mnom ti u pocket film i ljubav psića ti pronađi. Više nećeš plakati ti, jer radosti na nove će početi. Želiš ko ja, najboljeg prijatelja. Psića želiš ko ja, najboljeg prijatelja. Psića želiš ko ja. Bijela kao plahta. Drugi dio. Već smo mogli biti kod lovca u gradu i spasiti Ami. Znam, ali ne možemo otići bez Karote, pa Beatrix ju treba. Koja zbrka! Ako se ne rodi, ne možete princezi. Ako ovoj dvojici ne bude bolje, Karota ne može s vama. Ali da postoji drugi doktor za Zula i Gorta, sve bi bilo apsolutno u redu, zar ne? Da, naravno. Onda ću otići do dvorca i naći joj zamjenu. A mi ćemo do tada tražiti Kristalić. Jesi li ti to rekla Kristalić? Da, zašto? Pa ne znam je li to istina ili nije, ali prošli tjedan mi je pacijent rekao da je čuo za Kristalić u crvenoj kući. Crvenoj kući? Savršeno, krenimo odmah. Ne idemo! Ha? Kažu da je ta kuća puna duhova. Ali Čiro, ne vjeruješ valjda u duhove? Naravno da ne, mislim zbog vas. Ne gubimo više vrijeme, hajde. Vratit ćemo se malo kasnije po tebe, u redu? Okej, nadam se da ćete pronaći način da se rodim, bez obzira na ovu dvojicu. Crvena kuća, savršeno mjesto za mučenje. Pričaju čudne stvari o toj kući, ha? Ma to su gluposti. Nadajmo se, nisam ja jedini, okej? Svi to znaju, ta kuća je opsjednuta. Opsjednuta? Što misliš, zašto nitko ne ulazi tamo? Ali mi ćemo morati ući ako želimo pronaći Kristalić. Dakle, stigli smo. Nisi gladna? Tvoj problem. Netko drugi će to pojesti. Ostavio je ključeve. Ovo mi je šansa. Moram uspjeti. Ajde, otvori se. O, siroti psići. Ako pobjegnem, obećajem da ću se vratiti po vas. Zbilja misliš da bih zaboravio ključeve? Samo sam htio vidjeti koliko daleko ćeš ići. Ostali psi se tako boje da bih im i mogao ostaviti kaveze otvorene, ali ti si stvarno posebna. Obogatit ćeš me. Dobit ću puno za tebe. Moramo biti jaki, a i treba nam Kristalić. Nemamo izbora nego da uđemo unutra. Možeš biti vani ako želiš. Ne bih si oprostio. Nadam se samo da nećemo požaliti. Ne slušaj ga, mala vlasnice. Jeste li čuli? Došla je iz kuće. Upozorio sam vas. To je vjetar. Naravno, a što drugo? Sve je to u glavi. Uđimo i pronađimo Kristalić. Vidiš, nema nikoga. Opusti se, pa to je samo propuh. Tako je. Mislimo na Kristalić. Ti pogledaj u boravku, a ti u kuhinji. Ja ću pogledati tamo. Kristalić mora biti negdje.
ovdje. Magic, pogledaj u boravku. Ko ste vi? Pusti kuću odmah! Kristalića nema. Vidio sam ih u kuhinji, duhovi. Ako ne vjeruješ, sam pogledaj. Nema nikoga. Kako to misliš? Bili su tu malo prije. Jel čuješ te korake? Naravno, to je moja vlasnica koja ovdje traži dok mi gubimo vrijeme. U pravu si. Hajmo joj pomoći, Magic. Vlasnice, ako si ti tu... A tko je onda gore? Ostani ovdje, Čiro i ja ćemo pogledati. Hvala ti na ponudi, ali duhovi postoje samo u bajkama, ne u stvarnosti. Jesi siguran da želiš unutra? Nešto mi kaže da moramo ići tamo unutra. Zbilja mi se ne sviđa ova tišina ovdje. Nažalost, čini se da nema kristalića. Vlasnice, bježimo odavde! Čekaj malo, otkad duhovi ostavljaju otiske? Moja vlasnica vas je nešto pitala! Tko ste i što radite ovdje? Moj brat Đorđi i ja se iskreno nadamo da vam se svidio šou. Ha? Što? O čemu vi to pričate? Moj brat Brett i ja smo unajmljeni da vas zabavimo. Zbilja ste uspjeli. Vi ste glumci. Točnije, mi smo animatori. Vidim imine šape u ovom. Da, to je ona. Htjela vas iznenaditi. Svidjelo vam se? Jedva čekam da ja nju iznenadim. Da mi samo dođe u šape. Čiro, pazi se! Wow, vidim zvijezde. Jesi dobro? Čekaj malo, to nije zvijezda. To je kristalić, vidi. Kristalić! Bravo, Čiro, našao si ga. Idemo po njega. Ako su Zuligord bolje, možemo odmah krenuti u veliki grad. Imin plan je genijalno dijaboličan, ali mene boli trbuh. Moramo zadržati Flo ovdje, a moj trbuh je ovo jedva podnio. Kad pomislim na ono smeće koje smo morali jesti. Dakle, namjerno ste se razboljeli, zar ne? Tvoja velika gubica nas uvijek uspije izdati. Što te briga zašto smo ovdje? Važno je da smo bolesni. A sada kad sam saznala zašto, napokon imam pravi lijek za vas. Popijte. Neću dok ne saznam što je to. Mješavina bilja koja će vas sigurno izliječiti. Daj dovoljno, popit ću. Ali možete je naravno jednostavno zvati klistir. Brzo let! Doktore Karota, ovo je doktor Švarcer, on će preuzeti kliniku. Pozdrav kolegica, je časti konačno vas upoznati. Trenutno postoje 2 pacijenta, imaju želučano trovanje koji su sami dobrovoljno izazvali. Trebala sam znati. Pa nema problema, dobit će seriju klistira. O, ali upravo su dobili svoj prvi. Ja sam novi doktor i od sad ću paziti na vas. O ne! Ostali nas čekaju u dvorcu, jesi li spremna? Ljubavi što uvijek tu je, uz tebe noć i dan. Samo zaželi i to je sve, tvoja želja ostvari. Neka ceremonija započne. Pođi sa mnom ti u poker film i ljubav psića ti pronađi. Više nećeš plakati ti, jer radosti najave će početi. Što ja kad si sam i kad trebaš nekog da Snagom srca prijateljstva.
Molim za život ovog ljubimca. Već krenuo je do tebe. Taj psić pun ljubavi što uvijek tu je uz tebe noć. Da donese sreću, veselje i prijateljstvo svom novom malom vlasniku i da žive zauvijek sretni. Dođi sa mnom ti u Pokketville i ljubav psića ti pronađi. Više nećeš plakati ti, jer radosti na nove će početi. Što ja. Mama, mogu li igrati odbojku? Ne, preslaba si, moraš se oporaviti. U redu. Hej, mali zečić, kako slatko! Što radiš, zečiću, skačeš? Onda ću i ja skakati! Tako dugo nisam vidjela Beatrix punu energije. Moja djevojčica je stvarno zdrava. I sad to znam, zahvaljujući zečiću. Ne gubimo više vrijeme, idemo tražiti Ami. Prijatelji, nadam se da ću se vratiti s dobrim vijestima. Idi i zapamti da smo uvijek s tobom. Ali Flo, nije li malo rano za krevet? Umorna sam i ovako ću sutra biti spremna za školu. U redu, laku noć. Mua. Ne gubimo više vrijeme. Što ćemo ako tvoj otac sazna? Ne znam, ali morat ćemo riskirati. Moramo odmah do lovca, a tata mi nikada ne bi pustio van ovako kasno. Napokon smo tu. Princeza Ami je unutra. Spremni ste, zar ne? Da pomognemo Ami smo uvijek spremni na sve. Zauvijek zajedno, vlasnice. To sam htjela čuti. Ko je to?